U plavom uglu dolazi iz Beograda i predstavlja Vale Tudo Srbija. Težak je 61,9 kg. Profesionalni skor od 3 pobede i 3 poraza. Pozdravimo Mateju Hijenu Kosanovića! U crvenom uglu dolazi iz Novog Sada i predstavlja Free Fighters Gym. Težak 65,6 kg. Nosilac crnog pojasa u japanskoj jiu-jitsi. Osvajač balkanskog prvenstva. Također je 2 puta osvajao evropski kup i 5-struki je državni prvak u mlađim kategorijama. Buvalo je neporažen u amaterskom MMA i prvak je države u kategoriji do 66 kg. Neporažen je u K1. Profi skor! 3 pobjede, 1 poraz. Pozdravimo Zorana Bubalo! Sudija u ovom meču Radovan Obradović. Borci, pravila znate, slušajte moje komande. Kad kažem stop, akcija se prekida. Idem u ugao.
bre, tako je! Tako je, Zoki! Bravo, bre! Tako je, bre! Dobre! Ajmo, Zoki! Drži se, nema ti isprovocira, ne da je isprovocira. Odlično je bilo. Samo lagano. Tuče, ostanemo miri i ne tučemo se, tako je. Lepo, Zoki, lepo. Odlično, odlično. Idemo naprijed i sečemo ugao na levo, tako. Radi opet ono koje je prošlo. Dobro igranje. Ti guraj, ti napadaš. Još minuta. Mali pritisak, pola koraka pritisak, samo to nam treba. Baci se njegove lijeve. Ništa to, ništa. Bravo, 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 lepo! Lepo, bre! Radi tu, da! Stop! Judge. Druga runda. Fight. Nema priče. Osjetio je to, lepo.
Ništa, bravo, odlično, odlično! To je tvoja priča, bre, to! Samo mirno, nigde ne žurimo. Tako je, lepo. Tako je, bre! Odličan, odličan! Žuri, ne žuri, Zoki! O, bravo, bre, bravo! Idemo! Bravo, bre, bravo! Samo ne strljaj, lagano! Ne žuri! Krećemo se i sečemo uglove. Tako je, tako je. Tako je. Tako je. Samo smiri. Odličan. Minut i 5 sekundi, odlično. Samo seči ugao da ostane na žici i lagano radi. Mirno. Lepo. Nema to! Tako je, bre! Idemo! Radi! Stop! Tehničkim nokautom u rundi broj 2 pobednik u ovoj borbi Zoran Bubalo!